kuwumcimbi wembangi yakhe noma umcimbi womuntu abaqhudelana naye ngokusezingeni. Bekumele ukuthi mayefika lapha eMthandeni efike eshaye ingoma enesici ezokwenza ukuthi umuntu nomuntu okhona lapha ekubone kufanele ukuthi uMthandeni eqashwe ngelinye ilanga noma emcimbini kanje bekwazi abantu ukumkhulumela noma ukumlola cha igcomele shasalifuna uma kunomcimbi kanje. Bafo njengabalandeli bakaMthandeni sikuthathe sikubeke eceleni ukuthi uMthandeni siyamthanda, kodwa sibe nendlela yokuthi sikwazi bafowethu ukumbonisa ngoba egcineni lo muntu njobe esuke lapha semlandela umele thina ukuthi siyayithenga ingoma zakhe siyayijabulela ingoma zakhe kodwa emcimbini siyafisa ukumbona. Akani mayefika emcimbini yabona lo mcimbi bafowethu angifuni uqamba bekumele efike lapha uMthandeni efike eshaya into esezingeni ejatshulele kube mnandi kube nje. Hayi bafowethu iperformance yakhe bafowethu angifuni uqamba manga ibe phansi ngalendlela ibingenayo le yanto leya. uMthandeni unengoma bafowethu ezithi mayishungumisa mayishaya kushukuma inkundla. Yabona lapha umcimbi kanje ubuxube kanje bekumele uMthandeni ebe nengoma ekwaziwayo ukuthi izogxumisa abantu ngoba umcimbi kanje abantu bazi ukuthi uMaskandi ngoba khona abantu ade balandela ama hip hop yonke bazi ukuthi uMaskandi umculo wensizwa, umculo nozoqashiya, umculo yabona nje umculo nomfutho. Ingoma afika idlala bafowethu fuwa ingoma nje ishayela phansi nje bafowethu ukuthi uMthandeni akazuzwa ngathi njengoba besho njalo kumele ezwe ngathi yithi esimthengayo yithi esimfunayo yithi esifune bekhona. Ake sisukumeni bafowethu sibambisane siye kuganga siye ukusupporta ngendlela erong support ngokweqiniso. Ekugcineni lo muntu lo siyamdinga ebe khona emcimbini uzothi maye ngasaqashwa ngalendlela akazokwenza ngayo indlela akenza ngayo bese kugcina kuba yithina futhi esikhala sithi uyabanjwa noma kuba njani bezothi seqashwe efike emcimbini efike edlale kanje. Ngiyabonga.